Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan loom sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagamenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Aga jing sutu aga junga kumba galong mendak situation ding habi kran sibet aga review meeting la i don kam ban ai lockdown yang saka sahisian kat kum ka situation ga balong mendak em kata ka syong aga jing kran sibet kemar bangi habyo ru ya ka advice but ka suggestion naga kinaki medical experts kini kan mangi honorable chief minister honorable deputy chief minister ban mangi ki minister ngingim na tip than ya ga medical terms tiga jing tip ga medical terms tiga doktor hi kini ki belapas be sung thu ya ga jing sumar ya ga jing pang tadi maki ban ya ga proper advice ngi ki abi kata ngi ongen ya kan sibet aga review meeting amdai benta ami kata ga test kadang ya ji ga jing test ya kalau lockdown ni kwa le khanang ba kitu gibriu ki ba yo don manu ba don kin light ban friang ge ban sa friang tang kata ngi kwa ban ya jadah ge ke jing pet junga ya ga kram kumba galewi ya i ga nang kiu be tingi kerpat ya ki pai nong shong ge jungi ki pai ba baro ba ki de banda husiar banda perking ba menyadai ladi daga babot ya ki jing beta jong sarkar daga health department kata ngirung yo sko dong bagam padio confirmation ni kata ki yang barung hapo election office lai kendo itu gi brio bari tre ke payu tambah ngim patnot ban ong nama ladang ngim padio ka correct information ngim nur ban ong kata ya social forestry rung ngim padio confirmation ada jing tho yo la ahoy tambah ngidang wat ya ka details information ni tu nagaliang jongka health department kadang ongi director mene ban le ai kai baron kam dut kadang menglayo yo ngam tu geremos ki bon dak di geremos tu kam deiru ya ka jing sabuat ba jing sisa ke bo hadisi face ada rong sisa ko taw yo probe kam hadisi lada kalau kumta ngin pet pade hadu kanu ka hapet choy ka gajing li kendu ya no gajing songkai bat no kita ki tracing contact ni hapet lada long confirmation dalam long confirmation ni